Svetomir Bojanin, naš poznati dečiji psihijatar, rođen je 6. januara 1932. godine u baranjskom selu Bolman. Srednju školu pohađao je u Novom Sadu i Somboru, a medicinski fakultet završava 1957. godine u Zagrebu. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije u Beogradu 1964. U Pariz odlazi na stručno usavršavanje, a potom brani doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Tokom stručnog, teoretskog i praktičnog rada opredelio se i potpuno posvetio psihijatriji dece i omladine, gde daje ogroman doprinos novim stavovima i saznanjima. Na Beogradski univerzitet uveo je neuropsihologiju kao predmet koji je dugi niz godina predavao na Defektološkom i Medicinskom fakultetu. Pored univerzitetskih udžbenika i više stručnih monografija iz oblasti psihijatrije razvojnog doba, autor je i brojnih knjiga. U knjigama Tajna škola i Škola kao bolest iznosi stavove o neprikladnom odnosu savremene škole prema mentalnom zdravlju dece i omladine koja ih pohađa, a za decu sa problemima iz spektra autizma postavio je temelje terapeutskog rada. Od 2012. godine dnevna bolnica za decu u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu nosi njegovo ime. Kako pomoći roditeljima da prevaziđu strah kada se suoče sa činjenicom da njihovo dete ima problem? Prvi trenutak tako dramatične vesti mora čovjek biti zato na neki način pripremljen, a obično nismo pripremljeni. I važno je da se odponašamo prirodno kako nam to ide. Ono što je važno da znamo, ne bi trebali da pokazujemo detetu da je on naša briga. Jer svako dete hoće da bude sreća tati i mami. I teta i mama, bez obzira što sad su to doživjeli i čuli su, u prvom sad susretu posle toga sa detetom treba da budu srećni što je on živ i zdrav takav kakav je tu. I ako on bude kroz sve svoje sad detinjstvo koje ga muči i koje ga teško čeka, bude se osjećao da je mami i tati njihova sreća, njihova radost, on će sa pola muka manje da to sve podnese. Tako da je važan uopće odnos prema detetu tokom invaliditeta koji mi savlađujemo kao roditelji za sebe i u kome njemu moramo da pomognemo. Da li vi mislite da je u tom trenutku potrebna psihološka pomoć roditeljima? Bar neki savjet? Kad kažete psihološka pomoć roditeljima, to ja ne prihvatam. Nema nikakve psihološke pomoći roditeljima jer nema psihologije ni nauke u prihvatanju ljudskog bola i patnje i nema psihologije i nauke u vaspitanju dece. Ono što je važno, treba u tim slučajevima prestati biti stručnjak koji zna i moramo postati čovek. To biti čovek znači razumeti ceo problem sa detetom, razumeti to što se roditelja događa, podržati ga u tome, reći mu neku lepu reč. I dati mu neku reč, neki savjet koji ima neku nadu. Znači, ići ćeš na taj pregled, radit ćemo i te vežbe, pa pokušat ćemo i to, pokušat ćemo i to. I pokušati što prirodnije, što manje teatralno i što manje brige neke, ta briga isforsirana i je malo smešna i tragična. Jer nema nikakvih psiholoških formula za patnju. Za patnju je formula sveučešća. Statistika u stvari u praksi pokazuje da veliki broj očeva odlazi iz porodice u trenutku kada se takve stvari događaju. Imamo sada veliki broj samohranih majki sa decom koja imaju smetnje u razvoju. To su ljudi koji nisu zreli, koji nisu prihvatili život kao pojavu koja ima uvijek dva kraja. I to kad vidi da je dete hendikepirano da napušta majku sa detetom, to bi bilo ravno nekom moralnom zločinu za koji još sudove nemamo.
Znate, ako ta nesreća što je pogodila njih dvoje, a ne samo majku, se iz toga izvučemo, govori o tome da smo loši ljudi. I ne znam ni kako će biti nova porodica koja će on zasnovati i ga počne da glumi nekog dobrog tatu. Jasno. To je problem vaspitanja koje nosimo iz kuće. I to je problem vaspitanja o životu koji nosimo. Znate, ako smatramo da smo se rodili da budemo srećni, onda smo uvek na granici toga da se to slomije. Ako se rodimo i počnemo da je vaspitavamo se u tome da se život mora živeti i podneti, onda ćemo ga podneti. Tako da, znate, ne može nauka tu ništa da uradi. I tu nema nikakvih nauka ni savjeta. Zao čovek, loš čovek i loš čovek. Nažalost, nauka to ne ume da tu pomogne. Možda religija možda pomogne, ako je čovjek autentično religiozan. Znači, ako je neko religiozan, zato da mu Bog da sreću, to je trgovina. Što bi rekli, s Bogom nema trgovine. Tako da možemo se moliti Bogu i biti pobožni, ali to još uvijek ne znači da ćemo biti srećni na naš način. Šta je u tih prvih 7 godina najvažnije da porodica pre svega pruži? Tu je najvažnije da pokuša da se porodica ponaša normalno prema svakom onom delu njegove ličnosti i života tog djeteta koji je normalan. Ako nam može da hoda, pa fino šetamo, hodamo. Ako može se igramo, što možemo da se igramo. Da budemo pored djeteta, ne da bi mu dosađivali i mazili ga, nego da bi mu tako pomogli da bolje stane, da bolje napravi neku igračku. I što kaže Marija Montessori, dete više voli onoga ko ume da mu nešto pomogne, nego onoga ko ga cmače, mazi i ljubi. I dosađuje mu ili prekida ga u njegovoj igri. Kod autizma je potrebno da se ponašamo kao prema normalnom detetu. Znam jednu gospođu koja je patila kad je dobila dijagnozu da dete njeno ima autizam. I onda vodi ga, kad je sa sobom uvek je lapaju poslugu, onda on tamo pravi nered po onim gondolama i tamo. I mislim, bila je očajna. Onda je naišla na jednog dobrog defektologa. Kad kaže dobar defektolog, to ne znači i stručnjak, to nema stručnosti, to ima dobrote ljudske, koja se onda pretvara u stručnost. I posle jednog vremena ona vidi da taj njen mali čokoladu koju je uzela stavlja u korpu. I dođu do blagajne i opet ta blagajnica pred tu čokoladu premeće, a on opet stavlja u korpu. I kad su izašli napolje, a on onda izradi, uzme čokoladu da jede. Kada bila sam najsrećnija na svetu, i sam shvatila da mog djetetu mogu pomoći i da će njemu biti bolje. Sad, ako s takvim žarom idemo da pomognemo našem autističnom djetetu, ako se ne lažemo da smo neki dobri roditelji, a vam ucvilimo, onda će biti dobro. Ali ako mnogo cvilimo i mnogo dramatizujemo celu stvar, onda to po dete nije dobro. Dramatizovati ono što je već dramatično, to je kod djeteta znači pokušavati, dokazivati da nije ni za šta. A ta priča, kad mi njemu nešto, kad se s njim zajedno radujemo i kad se obradujemo kad ga vidimo. Naprimjer, bio sam u tramvaju, prolazim pored škole i neka mama uzme dete s mongolizmom, Downovim sindromom i on se ljubi s njim tamo na smestu, pa kaže njemu, želja sam da ceo dan nisi bio kod kuće. Pa to nema ništa lepše. Ništa rehabilitaciono bolje i ništa ljudskije. Drugim rečima, ne smemo se uplašiti tih strahota bolesti. Ako u sebi uspijemo da sačuvamo
čoveka koji voli. Znate, a voleti, to je vrlo velika i važna stvar. Znate, čovjek se rodi bespomoćan. Bio je bespomoćan, ne znam da ruku pružuje ni gde je. Ali ta bespomoćnost bede u majci probudi ljubav. I ta ljubav i inteligencija majke spasu deteta od smrti. Ta inteligencija i ljubav majke ga prigrle na toplu kožu, pa i u toplom. I majka ga počne ga uči da sisa, da jede, da hoda. Tako da ta ljubav nije neka fantazija i nije nam došla iz neke lutrije, nego dolazi iz drugog koji nisu mi, nego naša mati, koji nije naš subjektivitet, nego tu subjektivitet. I ta priča o tuđem subjektivitetu koji meni spasava život koji ide sa mnom je osnova iz koje mi se gradimo našu ljubav u životu. Sada bih prešla na nešto što traje kod nas već 10 godina. Radi se o inkluziji u školstvu. Znači, to je sad onaj period od 7. godine pa nadalje. I mene zanima kako vi vidite celu tu priču i šta vi mislite o tome? Profesor Ćordić i ja uveli smo na defektologiju predmet neuropsihologija i reedukativni metod da bi defektolog radi u normalnoj školi sa decom koja imaju smetnje u učenju čitanja, pisanja, računanja, tih običnih stvari zbog kojih dobijaju loše ocene, zbog kojih trpe i tate i mame i školu. Pa i profesori na izvesan način. Da, ali da, profesori to je posebna priča. Sada nismo uspeli da te defektolozi na vreme uđu u redovne škole i da preuzmu taj deo dece koja imaju problem. Mi možemo praviti inkluziju, na primjer, u trčanju, u fiskulturi, u crtanju, u pevanju, sa decom koji imaju motorne smetnje, na neki način. Ali ne možemo sa decom koji imaju mentalne smetnje. Mi dece koji imaju mentalne smetnje homogenizujemo na fizičkim aktivnostima. Dete mora da se osjeća ravnopravan s drugom decom. Ne možemo mi to da izmislimo. Imao sam devojčicu, zlatno dete, pametno, ali imala bar 2 puta dnevnu epilepsiju. I ona je išla u školu, imala je asistenta u školi. I ona je to učila što je trebalo i odgovarala, ali nije bila svaki put u školi. Jednog dana roditelji su mi došli sa pismom razredne zajednice direktoru da oni hoće da ta mala bude izbačena iz razreda jer ima protekcije. Nju pita učiteljica uvek kad ona hoće, ona se s njom dogovara i sve tako. Znate, mi ne možemo zahtevati da budemo bolji nego što jesmo, ali možemo zahtevati da bar budemo dobri kao što možemo da budemo. Ne možemo i dete, imao sam devojčicu koju još pre ove inkluzije, su napravili inkluziju u provinciji, to su bilo dete profesora iz te škole i tako dalje. I ona sirota digne ruku da odgovara i učitelj nju pita, ona nešto lupi. Svi se smeju. Taj smeh vršnjačke grupe je gore za nju nego je šamario profesor. Taj problem inkluzije, kako se kod nas prevoda, to je jedan skandal, po mom mišljenju. Škola je opasna zbog toga što je toliko nadaknuta politikom, prati politiku da je zaboravilo da prate dečju psihologiju. Da li ste vi svesni da kada kažete da inkluzija praktično za vas nije stvar koja je potrebna i koja je nemoguća, da li shvatate... Nestručna je. Nestručna. Da li shvatate da će ogroman broj roditelja reagovati na to? Na to ja ne znam šta će roditelji reagovati. Znate što još znam? Da mama predaje, na primjer, u 5. osnovne škole ili u pubertetu, istoriju ili matematiku ili fizički, koji nikad nije čuo za pubertet, to sam još sam doživio pubertet i mogao u kući. Koja je to škola? Koja na školi je da budemo učitelji i nastavnici? Ruštelja škola još nešto uče u deci. A na višim razredima ništa ne uče. To su privatna mišljenja, privatna iskustva, materine maze, robovi strogih roditelja. To su, ko zna kakva smo mi sve klateč profesora, počevši od mene i od vas, kad se pojavimo u školi.
Jer svako to detinjstvo u nama probudi naše detinjstvo. A kako mi to kontrolišemo, niko nas nije učio. I niko nije rekao kako da se kontrolišemo kad imamo određeni konflikt koji liči na naš konflikt koji smo mi nekad rešili ovako, a kako sad da ga rešimo. Dakle, svet koji se bavi školom i u Americi, i u Nemačkoj, i u Beogradu je nepismen u smislu psihologije, detinjstva i razvoja. Koji je, po vašem mišljenju, najbolji način da motivišemo decu za učenje i sticanje životnih veština tokom njihovog odrastanja? Mi imamo porodice, imamo rođendane, imamo praznike, imamo godišnje odmore. To sve trenuci kad mi se živimo, treba da živimo s našom decom, da nam ono doda salvetu, da nam ono odnosi da baci đubre, da ga poljubimo, da se igramo s njim, da mu pravimo tunel u pesku, da mu popravimo igračku. Kad bude stariji, da se mi izađemo negdje u muzeji, da se mi izađemo negdje, da ga pozovemo u našu kancelariju, da vidi gdje mi radimo, pa to je to. Da živimo sa decom. Mi ne možemo decu napraviti i ostaviti sobama, sobaricama, babysitterkama i školi i ulici. Imati decu znači voleti decu. Voleti deta znači želeti biti pored njega, a ne na tepiku da se valjamo ko prsavi, nego da lepo radimo s njim život. Deci sa smetnjama u razvoju. Da li mislite da više pomažu radionice, sportovi, razni oblici nekakvih aktivnosti? Sve mu pomaže gdje on nešto napravi i gdje se ne tuče i gdje se ne svađa. Sve mu pomaže gdje on nešto s nekim lepo razgovara. Kad prođe jedan dan da ga niste grdili, pa to već velika stvar. Da mu niste gledali kako se go dobar dan, onoj teti, kako se da pričaš s njim, pa i usput da pričaš s njim. Mene zanima još jedno, ali vrlo važno pitanje, a to je strah roditelja. Šta će biti sa njihovim detetom kada njih više ne bude bilo? Roditelji lagati ne smemo. Roditelji moraju da podnose strah koji svaki ozbiljan čovek i s njim moram pričati prijateljski o strahu koji svakom strahu koji mi imamo, i strah od smrti, i strah od bolesti, od toga šta će biti, da podelimo bar brigu ako ne možemo pomoći. Ne treba da lažemo roditelji i ne treba da se lažemo decu. Svaka laž je opasna, jer onda izgubimo poverenja i onda idemo u svašta. Vaš prvi susret sa profesorom Bojaninom je za vas bio veoma značajan sa aspekta roditelja. Ne samo moje mišljenje, nego uopšte mišljenje mnogih roditelja je da u to doba, kad se radi dijagnostika i kad počinje rana intervencija, kad vi praktično saznajete šta se događa sa vašim detetom, a još uvek vam nije jasno. Znači, dobijete dijagnozu, uopšte vam nije jasno šta se događa, tad vam je potreban neko od stručnjaka u koga zaista po načinu njegovog rada, njegove komunikacije, njegovog pristupa detetu, pristupa roditelju, razgovoru sa roditeljem, treba jedan poseban čovek koji će zaista da obrati pažnju ne samo kao stručnjak, nego i kao čovek. Prvi naš susret je bio vrlo interesantan. Mi sa Veljkom vrlo zbunjeni, ne znamo gde se nalazimo i njegov topao osmeh. Profesor Bojanin je meni rekao, sedi ćerko. Znači, ja to nikad ne mogu da zaboravim. Znate, to je obraćanje koje otvara vrata, otvara srca majki i počeli smo priču, s tim što je on malo ignorisao mog muža u početku, jer kasnije kad smo razgovarali o tome, ja sam videla da je fokus bio i da bi trebao da bude negde na majci, naravno ne zapostavljajući oca, ali da svako u porodici ima svoje mesto. On ništa spektakularno nije pričao. Znači, spektakularno mislim da je on rekao, to je zbog toga, nastalo je zbog toga, razlog je to. Razumete, znači, mi smo očekivali da nam on sve to kaže. Međutim, on nam je pričao kako treba da živi jedna porodica koja ima dečaka sa autizmom. I obraćao se meni sa ćerkom i sa mom suprugu, mladi čoveč. Ja se potpuno slažem sa njegovim stavom i uvek volim da ga slušam. Znači, uvek mi je drago da čujem da je moja porodica dobro radila i da je porodica ta
koja je na prvom mestu. Mlađe generacije, pogotovo mladi roditelji koji se suoče sa ovakvim problemom, fokusiraju se sada na neke druge stvari. Više su okrenuti ka spolja, tako bih rekla, očekuju pomoć spolja. Ja sam uvijek bila na stanovištu da vaspitati dete sa autizmom je isto kao dete koje nema autizam, samo treba biti uporniji. Mislim da su danas roditelji koji imaju decu sa autizmom jako zbunjeni, zato što imaju više izvora odakle mogu da saznaju o čemu se radi, šta je autizam, kako nastaje, ali su vrlo zbunjeni različitim informacijama. Tu je nastao jedan jako veliki problem, jer ne znamo svi da filtriramo te informacije, prosto treba biti stručnjak pa reći ovo je tako, a ovo nije tako. I mislim da njima uopšte nije lako. I mislim da njima Bojanin mnogo nedostaje. Znači, i nemaju priliku da ga više sretnu i to je velika šteta. Ima divnih lekara, naravno, koji se bave porodicom, ali da li je to možda sad neka moja draga uspomena, moj prvi lekar u životu koji je raširio ruke za našu porodicu, bilo šta, ali mislim da je on zaista jedinstven po načinu kako razgovara. Mislim da svaki lekar, bez obzira što, znači naravno treba bude dobar lekar, ali ako može, neka bude topao čovek sa zagrljajem kad dođe porodica deteta sa autizmom i mislim da će porodica dobiti puno poverenje, dobre informacije i mislim da je to najbitnije u početku. Znate, imate vi roditelje koji kažu ovako, da, okej, mi smo dobili dijagnozu autizma, ali nismo videli sledeća vrata. Gde ćemo da se obratimo za pomoć i kome, kako da naučimo da živimo i više informacija o autizmu. Tu nam nedostaje profesor Bojanin, jer on je prosto takav i to je radio. U susret obeležavanju Dana tolerancije održana je tribina pod nazivom Kako škola da podrži razvoj deteta u organizaciji Opštinskog centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd, u partnerstvu sa organizacijom Pomoć porodici. Profesor Bojanin govorio je o svojoj knjizi Škola kao bolest, a učesnici su imali priliku da sa njim i neposredno razgovaraju. Pitanja i odgovora bilo je mnogo, a suština jedna. Budimo ljudi, volimo, podržimo i razumimo jedni druge. Naša deca će u takvoj atmosferi prirodno razviti svoje sposobnosti i postepeno učiti lekcije života, zaključio je profesor Bojanin. Nema naučnog vaspitanja, kaže profesor Bojanin, i nema nauke o vaspitanju. To su obmane. Vaspitanje je naš normalan, emocionalan i spontani odnos sa našom decom. Pred čoveka je postavljen jedan zadatak, najnaučniji, najčasniji i najljudskiji, da pri svakom susretu sa drugim uvek bude dobar. To bi bilo dovoljno da se izmeni svet. Iz knjige 4 eseja o dobroti.